Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Meghalaya mate West Jantia Hill Satumpen 25 km Karbi Anglong arlo nangkelut pen MDC election nangkithordun aphuthak ratari asong lapen hamphang asong atum aning kangsamsi aphuthak. Thang achiklo ni phai krinar gap ningkan suri hinira inkoira porni amring constituency arlo Meghalaya mate West Jantia Hill Satumpen 25 km ni Karbi Anglong arlo nangkelut pen MDC election nangkithorchi aphan campaign kiwang ajok pini parliament chipupe pin pen jerkendeng development block BDO arideng pen West Jantia Hill Satum aphan Karbi Anglong angkang arlo MDC election nangkithor longpop aphuthak DC lapen CM aphan memorandum alo pi pajerda labang sopi tong sikot pen phirang ke amaita phapon si labang solong KSA Ram Singh Tokbi KSA Bisojoti Teron Congress ASDC CPIML APHLC CCU Jakas lapen hamphang asong atum doan chetong rapet pen phirang ke amai padupo Kheroni penang kilo berta kam sing dera report Karbi Anglong News Channel Kardom Pini nilitum ladak political party angbong Congress I dolo ASDC dolo APHLC dolo CPIML dolo lapan ke socio cultural student organization angbong ke KSA dolo KMCA dolo lapan udah di mana asong angbong pen ke CCU dolo nilitum ladak dolo Pini lawang so joint memorandum nang pokading bangke ake bangke lain lo Karbi Anglong arlo inong ke do rong tong kep raket pomarong si Meghalaya Election K Hills Autonomous District Council la Isia constituency long parlo ponde la bangke chokche la bangke nil tum kato kavesi tame khamkhelo la penge kindelo la penge ilitum Karbi Anglong emethanga autonomous council do emethanga EM do emethanga CM do emethanga MLA do emethanga MP do sita alang litum pini labang so alam chini lor thekdun lor arjulong lor sita me pini arnihan sita alam ethe alang litum ninje jelang ampena alam ethe konatma kapile nang state government apan sita me alang chunjetan te lapenke 1969 penta litum ke Assam along si doji pusi halabang so hut non puta Assam dodun koklo laso Assam dodun kok pulote Karbi Anglong ke west east sitame part and parcel of the state of Assam itala songbong sitame pini state government atum sita ilituma bang pan labang so lama bang ke alang lituma state arlo si bang nangkelut nangkateng theng marek ta alang litumla bakhache siltum kadu beta labang so lam oposi pini memorandum e pakpilo lapen ke Karbi Anglong radaphan jasmet pet ke lapu adu ya hoy ke doa radaphan sitame halabang so non ke bangji la thang en ko siar ni kasi Jantia Hills District Hills Autonomous District Council election no ke amen le do pusitame vote ke job dun bangji dia pan sine tum kadu ka pen tuning rilo lapen la so ke tuning riat ke si alang litum dak rong asardo rong lu asardo sarkari sarkamana sitame alang litum la so tingsi rong asarapan radapan thanpu sining ke sinon bangke litum mining chipinai bangke lain lo district pulote longle lo state pulote longle lo piniyong sila bangso long lejong se abe pulote litum la bangso council kona logi diela ipuang song le chibi krai le ke mei gali litum non state ke hang sita state long lok te ipuang song le state ke seng mei gali long le ke dovek nei lapen long lejong se abe lo pulote lake litum son khai somaratum ke reng thek rengune lapen ke kireng nang ya towar mas akhe mas rengune de la sila bang so long le la 10434 square kilometer Karbi Anglong along le la ke Karbi Anglong ke do Karbi di masa rengma la pena kaprek nona joint khasi jointia pena ratun pen sikame la bang ke litu machit kia bong pe la sila bang la so long le bang ke rai nang ke jasmet pet ke arpu ke council lo la to inter district inter state
dispute la boundary pi ne alam ke state a subject tule uthuoi fit sita non emethanga hemar lo emethanga biriar lo bang nang lu chok pulote komada birima komada hema hala bang so hema hem pu biria hem pu tumbang si reaction bang ke te klang wek nang ita piniar nianta ko pilama ilitum autonomous council ke alam ti te klang jelang ilituma MSC ladaka MSC do ilituma EM do ilituma MLA do ilituma MP do alang litum piniar nianta lamti te klang ke la bang ke ining oi meme ining kang meme ining duk meme alam lo kusine le matha lo kamatha chota galilo hoklo lasi pini bangso press meet penili alang litum pan chuning rilo pramjin penalang litum methang alam ti te klang nai e chok elo ke pling elo ke ni pu elo ke la so abang kali det nai la so ke chok ke pling kapithir klong ye bang pan alang li council pen kopi ma ke claim nia sonan state government apan kopi ma kapachiniya sonang balang itong pachini besi yan lang la pen keda ke elitum khasiat um pansita kopi lama chuning ri nang yalam pe bang ke la sonel khasi jantia le punai panar le punai komama ke do tum phan de chuning ri ne lam te ke lain lo Karbi Anglong has a well defined valid boundaries and since 1951 we have not encroached in even an inch into the state of Meghalaya, into the area of Khasi Hills and Jaintia Hills. That's why there is no dispute of any kind along the boundaries. The inclusion of 33 villages which are well within the valid notified boundaries of West Karbi Anglong is it amounts to a naked aggression into the territory of West Karbi Anglong, and that's why we appeal our Khasi brothers not to make such provocative move in future. Otherwise, a unfavorable situation may arise. Khasi and Karbi has a long tradition of living together, a long tradition of a good neighborhood, and that's why we appeal the Khasi brothers to maintain this good neighborhood and the tradition of living together in the days to come. Lasi ilitum rasemet pet ke la boundary ke non ilitum bang ke gopilma longle ke dulang por la punang chiru joinang ko lambang abede nonon karbiat tum kamatha ke karbiang longarat karbiat kamatha ke longle adang te pe ko hapu bang cerai data pudam joinang la pu cerai data pudam joinang la bang so aning ang sine bang ke ilitum non updated nangi la 10,434 square kilometer along lake ruilam de lo ilitum achithia bonglo la so achithia bongyong si ilitum che khang te ke pulo tangte pirthia thake Karbiang long puga long aprekya velu la panilitum ke eklu long pi cheklu long so long le pam ke klu dam thei gali la si kedoan Karbiara da phansita nang ASDC noi nang Congress noi nang BJP noi nang APHLC noi na hoka party le do na hoka song pen le claim sita non asona pora hudbang ke ilitum above party politics ilitum wang unangi ilitum jakong isi ning isi ilitum chesong unangi gardo tak jirneng long sidon nili men ke chotrosing kerom nili West Karbi Anglong district general secretary organization in charge lasi nilitum pinida parangke amai kidunan kok bangla pohelo da mukro barato pu kingi hamosti khasia mate Jaintia Hills laso district long election do MDC election lasi hola so mukro barato pu laso homostia bang pu Karbi Anglong laso si nang parlo det rong thongkera ke thong lasi khasi la pen Karbi kado e pangrum pet pen rong thongkera ke thong nanga parlo la bang nil tum bang ke chok che delo pusi jong dun thiplo laso posi nil tum pinida district DC aphan West Karbi Anglong district la so DC aphan sini tum pini chingrum pet ham thang ka do we song tum pen ka khai dharom chipu pe pin pen party government chipu pe pin pen ni tum da DC aphan ni tum isi ame mornam pilo
जे मोर तारिंग कोई राइसी dak भोट के जॉग ही पलाम दो लसी लासो भोट के जॉग पक के जॉग लोग ले जी अफान मते dak मोर सोलुक सोदा को पिने akasik sak humoisa do kok pulong te lake chokchi de ji pop lasi disi tum अफान सिनी तुम के चेंगसी बंके चुनिंग रिलो नंगी तुम dak police force nang deployed nang po sinili tum dak pen pini so memorandum yang same चुनिंग रिलो lapar ke karbiang long lasu nangkapar lo lapu bangke give and take lasu along sinil tum ke theglong te la tum long liga chuyo rason si CM tum mate non tim karbiang long tum bangke ke claim rason si ni tum theglong lo sinil tum la bangke chuyeng bajir ta me ni tum e thekhe kroi kre lalo la sia tum ni tum congress la west karbiang long district solajong mate jongjong kan same ni tum protest nut DC office long dam sini tum pidam lo la so puthak je pen up 19 pen onwards dak police force bang nang deployed nang ji dak security nang pinang ji dak la so spot along khirmi ban cheng lok la so adim long same re safety nahi pen security nang pinai government nang sini tum protest nut pidam lo lasi jasemet aku chief minister Himanto Biswa Sharma aphan same pinira bangso memorandum ki pinir tum ka do he song chelang rapet kan sini tum pi ponlo athe bangke 1951 la so karbiang long aduya hoy same clear dak pens same dak karbiang long si la so karbiang long meghaloi same a hoy bang ki thir tang la sia ko dak tum phanang parlu thu bom ka do he la bang la so kapang chabji aphan pen ke chujeng bat jir same mane give and take ko bang ni tum manga kroike lapar ke aku isi bangga pudamlo pulong te non an militum la sopang dak kun na pi puthu ai phis tame non tim karbiang long pen chenglok la BJP a sarkar atum bangke nonam ta insam clip amegjang clip si theklong la si nilige ki pugang tung mang la helo je nangli tum a hok hak jong si la bangso along le pi det lo pulong te la bangke nangli tum si ke chok chelo la non BJP kacharia hut mo history istame dopo je history istame dopo komat kachari husi kar bianglong lapu Meghalaya along le chuyor chomlo polte akhai tuliram ronghang la so CMC husi mate BJP team kar bianglong la so kachari husi longle chuyor det po bangke history long do kokpo lasi nili lamthe bang padingoe lo athe kapre ka song tum sametu alang ni tum samet paning jelo na apen ke nili jasemet sodak pen ke chuning ri ka kangtung mang lahelo non taring ko ra isi labang so election bangke da ke jogdun long de nang po labang jong thiplo lapar ke aku isi nili gi kangtung bang lahelo manikas laban lake mulabera sor ne pine mulabera sor da khasia di khasia arong kusame laso arlo so bangke karbiang long along si kedo alang li bangke la si alang li ho mukro barato long kachipati du nangji election ko alam si ave athi non nilitum ho la nong polong kusame ho da karbi do ho so karbi tum same pu karbi anglong election hut kai tanang chipati dun de mati thik la song thaksi nilitum ho da karbi tum same Meghalaya rules and regulation sige kroidun lasi dak khasi panar tum phanda me nili chuningri lethot lo je dak nangli tum ta nilitum rom na teng nilitum clay along nangki do dunje phansi chuningri lo athe bangke nangli tum ta karbiang long along sige do lasi nili nangli tum phan same soda pen chuningri lo lasi nili lam the same pansi pajit kol karam Non-Hedjong Assam Legislative Assembly Session Kedo Bomahut Sibsagar Legislative Assembly Constituency MLA Akhil Gogoi 6 Schedule Lapen Articles 244A Autonomous State Aphuthak Nangkatesong Pidun Aphuthak APHLC Central Committee President J.I. Kathar Pen MLA Akhil Gogoi aphan kachoro kipi pajerdo All Assam Opposition Party along APHLC a party pen alliance to dun det pen claim rapet dam rapet lo nang akemang ason anta cherap cheto seroi rapet lo nang pu alam don chetok det pen sibsagar Legislative Assembly Constituency MLA Akhil Gogoi Karbi Anglong Wangsi APHLC a party atuma phan
ho or nang pidun si ingdeng troxi APHLC Foundation di arni ahuta nang chetong dun si APHLC aparti aphan ke kroi arat kedu anaphan ning pathete kang Lapen chechakte kangsi karbi anglong arwada kar I lapen akemang autonomous state articles 244A aphuthak Assam Legislative Assembly session along seta lamthe nangingche pidunpo lapen nangbor I pidunpo pu alamchak chechakte kang atengpen non headjong Assam Legislative Assembly session kedo bomahut seta akehai MLA Akhil Gogoi session along lamthe ningje dunpeni La Potsi APHLC Central Committee President Che I Kathar Aninkaro Lapen Ningkang Sam Alamte MLA Akhil Gogoi aphan kachoro pon Akehai MLA Akhil Gogoi Legislative Assembly session along pusitami Karbi Anglong Dimahasau Lapen Borolen BTC aphuthak sita proposal kipidun aphuthak choro rita un epusi APHLC Amaiphu Je I Kathar pen ningjepo Tangte non APHLC Central Committee President Che I Kathar pen kaning jepon alam thele arjuponik sina News report Karbi Anglong News Channel Ami Karbi Anglong Dimahasau aru bodhoi BTC area BTR area thoka boro hokolu আনন্দ পাইছে ভাল পাইছে ভাল পোৱা কাৰণটো হৈছে আমাৰ অখিল গগৈ MLA ডাঙৰীয়া এখেত আমাৰ MLA ইয়াত নহয় কিন্তু অসমৰ MLA বুলি ক'লে অসম গোটেইখিনিটো তেওঁ কথা ক'বলৈ অথৰিটি আছে আৰু এখেতে আজি আমাৰ কাৰণে আমাৰ ভালৰ কাৰণে 6 শিডিউল শক্তিশালী কৰিবলৈ আৰু অটোনমাস ষ্টেট আমাক দিব লাগে বুলি কোৱা কাৰণে আমি এখেতক বহুত ধন্যবাদ দিছো আৰু এখেতে হসা ঠিক কথা কৈছে যে 6 শিডিউলটো এটা মিনি কনস্টিটিউশন এটো ৰিজাৰ্ভেশন ল নহয় যেনেকে ভাৰতৰ সংবিধানটো ভাৰতীয়ৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশন ল বুলি নহয় হেতু সংবিধান বুলি ক'লে কনস্টিটিউশন বুলি ক'লে এটা দেশ বনোৱা দেশ সজাবলৈ বা বনাবলৈ এটা আইন ইট এ লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ কনস্ট্ৰাক্টিং এ কান্ট্ৰি সেই কাৰণে 6 শিডিউলটো এটা মিনি কনস্টিটিউশন যেতিয়া আমাৰ কাৰ্বি আংলং BTR এৰিয়া ডিমাহাছাও এই গোটেইখিনি আৰু বাকিখিনি 7টা মান আৰু আছে এই 6 শিডিউল এৰিয়া এই গোটেইখিনিটো মিনি কান্ট্ৰি বুলি আগৰ পৰা ধৰা হৈছে লোৱা হৈছে আমাৰ কনস্টিটুৱেন্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া এইটো কৰা হৈছে সেই কাৰণে এইটো সন্মান মানিব লাগে আৰু এই কথাটো আমি সকলোৱে গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু মানিব লাগে আৰু আজি মাত্ৰ আমি ধন্যবাদ বহুত অশেষ ধন্যবাদ দিছো আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এখেতে আমাৰ কাৰণে যিটো ক'ব লাগে আমাৰ হিল ট্ৰাইবছ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ডিমাহাছাওৰ পৰা BTCৰ পৰা হিল ট্ৰাইবছ সকলে ক'ব নোৱাৰা কথাবিলাক এখেতে ক'লে সেই কাৰণে এখেতক আমি বহুত ধন্যবাদ দিছো ধন্যবাদ Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me